yaba yaragezeyo amahoro cyangwa yahuye n'ibibazo mu rugendo. Kuba ntabasha no kumuhamagara ni ikibazo. Anyway, Iribagiza ndamwizeye kuko ari umukobwa w'intwari wabashije kuza kundeba muri rya shyamba nendaga gupfiramo. Cyusa ari gusabira umukunzi wazamugeraho amahoro. Mana ya Aburahamu na Yakobo mufashe Iribagiza azamugarukire nk'umukunzi we. None nje kubaha amakuru yose bivugwa ko Cyusa yafashwe. Koko Cyusa yafashwe, ndabizi neza nta handi uzasanga cano y'ubwenge zakugezaho amakuru nk'aya ngaya. Ndetse mbabwira ati wowe wakoze subscribe uri umuntu w'agaciro, ndetse nawe utarayikora dufashe uyikore kugira ngo amakuru yizewe azajya kugereraho ku gihe. Ase we murakoze. Ubundi nibyo nababwiye ngo turaducano tw'abana turababeshya tukaza tukabatambika ibihuha mu maso mukamara amafaranga yanyu mugura megabyte. Iyo wakoze sabu ugafungura n'inzogera, iyo dusohoye ikiganiro cyangwa filimi yacu Inzira y'Umusaraba ikunzwe iri kuvugisha abantu benshi hano batari bakeya cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, iyi niyo filimi ya mbere. Rero mbabwira ati ngiye nigerera kuri teri, narabivuze kuva na kera hose. Murabizi iyo bari gukina mba mpari cyane, kandi nongera nshimira abantu baza badutera inkunga, baduhamagara, batwandikira kuri WhatsApp, ndetse n'abadutera inkunga ndi kubashimira. Muri abantu b'agaciro kandi muri abantu b'abagabo. Rero ntabatindiye narababwiye ngo ngiye kujya mpita ndasa ku ntego y'ikintu kinzanye. Ingingo nyamukuru ni ukuvuga ko Cyusa abapolisi bamusanze mu ishyamba yatangiwe amakuru no mu mudugudu yuko hari umuntu uri mu ishyamba kandi nta byangombwa afite. Murabizi neza barabimwibye. Se Cyusa ni amahoro, kandi nakubwiye ngo nureba kino kiganiro kugeza kirangiye uri bumenye bya Cyusa. Se koko yafashwe? Cyusa wacu dukunda natwe tumusengere ntabe yafashwe, kandi amakuru yizewe ngiye kuyagora. Ngo haye ikaze kuyicano yanyu, yicano ni iyanyu. Rero nibyo njya mbabwira. Nongera nkwifuriza umwaka mushya muhire. Turacyari mu kwabuki k'umwaka kandi muri abantu banjye, si byose? Eka we murakoze. Reka namwe mujye mumvugira ngo urakoze, mujya muri comment muhita mukora twatuntu tw'udutima, urumva, mubanze mutunce yarengeho nanjye mbone ko hari abantu bankurikiye, si byose? Arega buriya ibyo mba mbabwira ni ukuri. Hari utwana twaje tukabafera tukagenda tukababeshya ngo Cyusa ngo Iribagiza ngo ejo uzabona n'igihuha. Nta handi hantu nyine usibye yuko uzakomeza mu buyobe utakoze subscribe. Iyo wakoze subscribe ikiganiro mitanza nkagikora. Impamvu nkoze kino kiganiro niwumve yuko hari iyindi nyungu bikeneye, ahubwo nuko abantu bacu bakunda film Inzira y'Umusaraba kuri Big Family TV twabonye yuko hari abana bari kubabeshya. Rero tukaba twarasizeho ino cano kugira ngo ijye ibagezaho ibiganiro ndetse abantu bareke kubabeshya. Icyo mbabwira ngo ni ukubasogongeza cyangwa kubabonjesha mu Kinyarwanda cyangwa kubumvisha bamwe. Dushimira Abanyarwanda, abanyamahanga bari mu Burundi, Kenya na Tanzania, Uganda badukurikirana umunsi ku munsi. Rega muri abantu b'agaciro, ndetse n'abakongomani tutabibagiwe by the way. Ese we murakoze. Rero ntabatindiye reka nze duhite twigarukira ku ngingo nyamukuru ya Cyusa. Ariko mbere yuko tugera kuri Cyusa, mwibuke neza yuko ewana kwa Rugemana hagiye kuba faya. Nyirantambara se we biri bugende gute? Mu kanya naho mu kiganiro ndi bukore nizere neza ko muraba muhari, ndabaha amakuru ya Nyirantambara yose. Buriya Nyirantambara hari ibindi bimwishemo. Kawe buriya ejo narababwiye ati abakoze subscribe batoye neza, Iribagiza mwatoye kazakora ubukwe. Yego mwaratoye, abakoze sub muri abantu b'agaciro mwaramutoye, ndetse Abanyirantambara bari bagiye kubaganza ariko ntibyakunze. Naha ngaha amatora aracyakomeje mu cyumweru cyose. Uwakoze sub wajya muri comment akavuga ati ubukwe bukwiye kuba, ndetse ushyigikiye Nyirantambara agakanda kuri like akikomereza. Ariko nawe like wayikanda ariko wanatiye comment. Iyo utakoze sub urayikora ukabutoye Iribagiza na Cyusa ko bakora ubu. Rero dore Mama Kanyana nawe yatangiye kwivugisha ngo ubukwe bukwiye kuba. Ese Mama Kanyana apfuye ubukwe butabaye ntiyaba atumye ibintu bisubira hasi? Ese musaza Iribagiza w'umufande muhora muvuga nawe ngiye kubabwira ibyiwe. Ejo narababwiye ngo ntaraza, ariko ngiye nafashe amakuru neza yuko yaje muri game. Ese ino game igiye kujya yaryoha cyangwa igiye kujya yabiha?
sinzi wasanga igiye kurya yaryoha, wowe urabyumva ute? Mbwiza ukuri, urumva yuko umusaza Iribagiza ageze muri iyi game yajya yaryoha cyangwa yabiha? Ndabizi neza yuko ushobora kuvuga ati yaryoha, ese koko nibyo? Sinzi neza nimba ari byo, ariko ngewe kubera nigerera kuri tere ibyo bakina byose mba mbizi. Kubera murabizi neza yuko nta yandi makuru mba nkwiye kubaha nayangaya, kuko nta handi hantu uzasanga amakuru yizewe neza. Ni kwiyicano, yicano ni iyanyu, mureke twagura umuryango mugari w'iyicano, ndetse munayisharinga ino video ku bantu benshi. Rero mwihangane, navuze amagambo menshi murabizi neza, mbanza kubaganiriza. Nayingeze ku makuru ariko vugwa kuri Cyusa yuko yaba yafashwe agafungwa. Cyusa ibi ni ibinyoma. Abantu baje ku mbuga nkoranyambaga barandika ngo Cyusa yafashwe. Cyusa ntago yigeze afatwa, nta nubwo yafatwa kuko Imana iramurinze. Ntago mubizi se ko mumusengera? Rega muri abantu b'agaciro kandi muri abantu biwe. Rero abantu basengera Cyusa bamusengere Iribagiza agaruke, ndetse batahe iwabo, batahe amahoro, kuko ababyeyi babo barabakeneye. Rero ntabatindiye, reka ngende ngaruke mu kanya mu kindi kiganiro cyiza cyane ngiye kubategurira cy'ubuki n'intumwa, ndetse ibintu byose biri buzabe mu gice kizakurikira ejo ndabivuga, bampaye uburenganzira mbivuga. Rero ushaka kwamamaza cyangwa kudutera inkunga cyangwa kugira inama tugira, watwandikira kuri WhatsApp yacu ni 0788975232, cyangwa ukaduhamagara kuri 0794046355. Murakoze cyane, mba numva ntabasiga, niyo mpamvu mbasezera inshuro nyinshi. Ese we murakoze. Bye bye, dusubire mu kanya. Ciao ciao, Imana ibarinde kandi ndabakunda. Iyo utakoze sabu nyine ibiganiro byacu biragucika tayari. Mba numva ntabasiga nyine, mba numva ntabasezera tu, ariko nyine tugaruke mu kanya. Inshuti za Emile nje kubaha amakuru yose ya Emile, ngiye kubarekurira bombe ya Emile aho bigeze. Ese we Emile yaba yaratorotse? Emile bivugwa ko yatorotse tu, ariko ngiye kubaha amakuru yiwe meza cyane kandi ari bubashimishe. Dusubire mu kanya mu isaha ikurikira.